Ebusia medase ene womra wode share Adom enyumre no siane fa kase wa Adom TV so kai se kase ye live on Facebook nti na enenso wi aseda won sam ni ehia na se wo phone so wo be call Adom TV on Facebook wo benya bi ahwe na metwa ensam no so COVID-19 ene amanyosam ento abom wo ebraye wo mu se no COVID-19 yade no wo my Ghana mu no emu apagya ama wo mu ana nke susu se wo mu anya bi no bia be ka ho akwa na ekosoro na so ni nyina mu no enimdifo bi hwehwemu a wo ye ya na kire se wo hwe enhyehyede ne dwumadi ahodro amanyofo de agu akwam kosisa abato obekoso no a eno so beboa ma COVID-19 yade no akosoro pa Ebra na nado danka Akufo-Addo ekasa ewo COVID-19 ne fa etoso du enkron de tudwa ekire mu se enipa pinu a eni hyehye pa ode agu akwam mu ode kotia COVID-19 enema no so ma na tudwa ekire mu se huni kwa bepie a wonhye face mask ne yade a enya de ebegie atum ne mra wo se ne udi no eno bedi ne pepepe nanso onipa kasa de ma NDC amenyeko na bedi ekire ewo Asante mantem ha oro Alex Asafo Jedi atudwa ekire mu se omampani I lose the moral authority to be accusing or sharing blame about how I lose the fight against COVID-19. Because on one case lose some moral authority na abra ne party koye omo primaries. Egada nipa ukruma ye nyina ye hu bia. Na omo nam street so a omo jubilate over the candidates bia omo win omo parliamentary primaries. Said ye na previously wache asofo mienu bi so omo bubu COVID protocol so ama ye do omo kwa afiase ye hu omo a police fo wache omo okwan ma ye so omo anhye mask ya ma omo ti gatam ene ade anu wa punish bi mu pen ane party fo bubu so wanyu obi abibia no na se wo mampani no to make sure say law enforcement ye adwuma no untimi enforce wa obegina na obegina TV so na obeka kire me ne wo do we have that power to enforce the laws ni nyina mu nkita wodi bofotene ede ma NPP amenyeko no Asante mantem wura kwasi chen enso de atodwa achem se entoabo ene health work ahodo ekoso ewo omai Ghana mu no ene COVID-19 ne kwa ekoso no eni twaka bia for Santa ma health work na di banyina no na markets were open na ba bia nipa kododo no ano ye market health work ye one day adwuma bi na nipa ko anti market no wo ho Santa market ye adwuma kofa not fan say KJT market ye adwuma Tamale market ye adwuma Makola ye adwuma Awoshi ye adwuma Abrobrozi ye adwuma there were people there but we have to continue say but say twice so say ye the protocols na ye kan ye the be ye adwuma I don't know ye the most important thing Ebra aka kakra bi ne ekokoto aba enkrofo ye health work ahodo enkrofo ye rallies ahodo yi ebe den ena wotumi ayese nyema we nyina ontietia COVID-19 enhyehye a yede agu akwan mu ede boye ho ban yi so obi dehye ofori amanfo di amanboy efri Asante mantem ayin krokuma se